بله بیدارانی دیم کردین خودم کردی داینم کرد داینه آخما آخا که پیروز آخا پیغمبرانه بگمان ولات خوامه هیه حتی لگور اولا اسلامی به لگور همو اولان به همو رساوی سان به لگور جاردما ما فمروفان به لگور هر پرانسیپه که جهانی به هر ملتك هر کسک مافیویه به زمان دایی که بشتغل باغ تماشای آگیری بکن حتی به زمان دایی که نابید پرورده اولی یا اسلامی جی بتا بتا دان گلو ما و منطقیه ایدی و چه حمایه که یعنی پیواژه آشتیه و ما که پیواژه جی نبونا زمان کردیه و که زمانی که فرمیل ترکیه کو پیتری 20 میلیون کرد نکارن به زمان خو بشتغلن صبارتی وی که برس سرحد ارن پارلمانتاری دم پارتی جدیار بکرید گلمه برس سرحد دمات باش به هیکل ام اول آگریه دست بکن پراسی جی آبال کش بو حتی کرد نبن به زمان خو قرآن جی بخوین قرآن جی فهم بکن حدیث پیغمبری صلی الله علیه و سلم فهم بکن قالوا أبا بريارك تاكا كسية يعني فعلا هو صاير لتركيا راوش براستی وقت زانین یعنی اب ارشاد زمان کردی نه یعنی اب مهک سالک بوریه 100 ساله کو ارشی سر زمان کردی و ناسامان کردی تکرن ترکیه جکو گلی کردشی 100 ساله جبوی زمان خو ناسنامه خو yani tek başına kopejde hatta ve astehatiye leç pevajoya ki ya em division jiboy ku gel bahavra jiyanek vekhef yani em jiyanek vekhef bijin peviste ku yani em rez beden zamanı hevdu ka gel kurt bi zamanı xwe yani perwerdeyi vîne bi zamanı xwe biçem mizgefte bi zamanı xwe li her yani li her kadî bi zamanı xwe jiyana xwe bike لی براستی اف هشمندی هش نگوهریه یعنی نزیکاتیا زمان کردی نزیکاتیا کرد هش هشمندی کلک پرسکری کل قادا ترکیه اف ذهنیت هش نگوریه عالی فرمیت یا دج نگوهریه عالی وقت دفاق توجی براستی نگوریه اویا براستی حکمت شی جو دستور ناده یعنی عالی فرمیت یا دج دستور ناده زمان کردی به بکارانین باقی کو ام باقفن هر قاضی دبستانه ل مزگفت هر دری هم د عالی فرمیت د قدخه براستی هم مجلس قدخه هم جی براستی گاوا کو یعنی کورت لهنک سازی د اقفن وک ناوی وان işte ناوی کردی بکارتینن یا سر لوحیان ناوی کردی بکارتینن دیسا yani müdahale diken ناهله يعني كردي لسر لوحه دركي ب بله بريسر حد هالبته من جارة زماني دورة جمر مجارين سياسية يعني مجارين سياسي وتوجيهية ودجبرية وتفجيرين شكداري ونظام حتى داوية في زمان تي دايكي بحزاران صالان في زمان هي دما منوش دايبو في زمان هي كيف نارترين زمان سروية في عادي زمان كردية يعني بوش زمان كردي تترسن قالوا تو برزجريك هنا خطب زمان كردي إرشي واناكي تو تعبیر الجانا خو خواستا خو هوشمندی خو دکی الراس يعني وجي آنی زمان براستی yani تزمان yani بکاراننا زمان یا جد زمان د فرمیت دا به قبول کردن اویا ت دولتک نایشینه ت گلک نایشینه گلی ترکیه نایشینه وقت روجلاتا ناوین گلی کرد yani گلک کوناره زمانوی گلک کوناره گلو yani امجی دیویژن yani گاوا کو ام زمان خود آخفن گاوا کو ام کردی دا آخفن گلو هون چما دیشن چید و yani devlet vek katta vek devlet jev ve dikeve ortaya yani çid ve yani dişki naşki jiboyvi ev mesele biçe oyte çare serkirin hatta zamanı kurdi ne kabul kirin hebunavi ne kabul kirin de ali fermiyeti de ne kabul kirin de saziye devleti de ne kabul kirin ev perskrek ne çare serkirin yani ev perskrek her iyi esası yani bingeha perskreka kurtçi perskreka zamane kadaka kirine zamane jibovi yani ev ya rasti belki hun baş yani gel ve nay kabul kirin gel ve nay fem kirin le emzanan indi yani derde wançiye erşavan zaman armanca wançiye ev dvejin gel kurt bi zamane xwe baqfen bi zamanê xwe wek zamanê wan ve fermî wevin xwedî şirîkê dewletê bi rastî ji bo ku Kurd neve şirîkê dewletê zamanê wî jî بله بريسر هات ام كردين شارد نویسه میکه ولات ما بزوریات که تا پشکرین ام باش
لإيشا هفدو فام دكين شما قالوا وصا ام برسانتا دكين وسيرفي برسيمتو ميفان كيريان باش فام دكين كاتشما فيك تكرنو سباراتي في راوش راوش شوايه هالبته سرنجا تبو راوشا دين رات كشما عيشا گلدوغان بردف کادم پارتیه حمایه بونده دیگه کو راوشا پیواژا چاره سرگی گله کی پریشان بویه تو وی کی چاد بینی بس آخفتنن نکریارن لبورینا خود خوازم به سر پیواژه و پرس بله کرنه بله راوشا پیواژه تی گوتن پریشان بویه yani az diya bejim raste yani demek derece gavaku banga breze alan 27 Şubat'ı bankir banga aşitü civake demokratik ev brasti vek asta yekemin hat hasvandın da asta yekemin da vek yani PKK bir yarek da go em ve pevajoy de Paris'in em destek didin jiboy em dixozin ve pevajoy perskireka kurt vek çareserkinler perskireka kurt ji zemina şer û pevçûnê derbikeve derbasî zemîna siyasî hukukê bibe di vî warî da gelek gav avêt wek piştî wî jî wek hat hesbandin gotin em derbasî asta diyemîn bû di asta diyemîn da jî pêwîst bû ku dewlet gavê şêmber bavêjin wek gelek qada da hinek yasa derbixe lê bi rastî heta niha desthilatera AKP û dewlet ti gavek şêmber neavêtiye yani em dibêjin ji bo ku ev pêvajo bige encamekî wek PKK wek Birêz Öcalan çiket ser milê wan anîn cî wek berpirsiyariya xwe anîn cî li pêwîst e îndî dewlet desthilatar gavê şêmber bavêjin ji bo ku qada demokratîk berfireh bibe ji bo ku yê ku biryara çekberdayînê dane tevlî jiyana demokratîk bibin pêwîst e ku di vî warî da yasa bê derxistin lê bi rastî salî zêdetir serderbas biye hêj di vî warî da gavek şember natiye avêtin di vî warî da tî yasayek natiye derxistin hatta yani wek بله سرحت تی گوتن کو دوی هیویدا دوی مهیدا دبه لی ترکیه بریارک لزگینن بالکش بینedان یاسا لی پارلمان ترکیه بینه درکرین AKP ماها پیواژای کنو پروژه نقشه‌ای کنو یوان هیا دم پارتی جی های وان جی سبارتی پرسا چکدانینه اوین کوچک خواندن چا گلو لی ترکیه بین و حواندن تشتی وصایه در روجا پارلمان ترکیه دا نه tiştek pısatın ne ez via bejim naha yani eviyen ne mümküne yani deve meheda ku hiç yasa hazriye yasa biken ev yasa de zemine müzakere de gereki beni kaşkirin ve beriya ve yasa derbeki bini meclise eviye via vay ne çareser nave beri yasa hazriye yasa be zemina zemine müzakere de ev yasa beni kaşkirin lehvatine çebi ve piştivi vere parlamentoyu ku be vek bijartin le hiç em divi astedaninin hiç divi warida kat haziri yasanine haziri iro dest be bikeji nagihi rasti ve meha o nakşarek vek deslatar AKP ji nine yani bunlara natiye parvekirin bi Birêz Öcalan jî natiye parvekirin nakşarek busa şember nine ez karim viya bejim ولی بریس سرعت ارن پارلمانتاری دم پارتی لی دیار بکری گلی کی سپاس بریس ارن